gorga potegne. Tako pa je to stvar je, na besede imam 20 let zaključene o težko službo. Sam enkrat nisem bil bolj, sem hrbet zelo, ampak si se strašno bil na dnevu. Ti imate pa dvigal za gor? No, če bo dal potegnil, pa bo nešto kaj. Ja, pa gor. Tako so.
Hej, mečkaj naprej, pej to. Spijemo. Ivan, pej naprej.
gdje je poslata dobro. Samo stvari jedan doj.
Naše slavno geslo, ki se je obneslo, kdo nagaja startizi, kdo jo spet sekira, to je pustna sekcija, striček izvira. Že 2 meseca pred pustom stečejo priprave, fantje z pustne sekcije so staknili glave, fantje z pustne sekcije so staknili glave. Slavna pustna sekcija, striček, vabi vas na karneval. Virus bilo veselo, vidite ga bomo skupaj sral. Virus bilo veselo, vidite ga bomo skupaj sral. Pust široki hus, pust široki hus, naše slavno geslo, ki se je obveslo. Pust široki hus, pust široki hus, naše slavno geslo, ki se je obveslo. Naše slavno geslo, ki se je obveslo. Kdo nagaja startizimi, kdo jo spet sekira, to je pustna sekcija, striček izvira. Že 2 meseca pred pustom stečejo priprave, fantje z pustne sekcije so staknili glave, fantje z pustne sekcije so staknili glave. Slavna pustna sekcija, striček, vabi vas na karneval. Vidite ga bomo skupaj sral. Virus bilo veselo, vidite ga bomo skupaj. Toma! Toma! Tone, pricem, lej, evo, Tone pa Renata Kosec, zdaj pa predava oblast. Aj težko, ne? Hvala. Dragi moj bodoči župan, po dolgem času sva prišla 2, ker vem, da je težko. Težko je vladati, težko je zapraviti tiste 2 evra, ki ti bodo ostala. Težko je, res je težko. In jaz upam, res upam, da boste naslednjo leto tudi vi imeli podžupanjo pustne sekcije, ker bi bilo zelo lepo, da se ne hvalimo samo po Domžalah, ampak da bi se hvala tudi pustna sekcija. Pipi, samo vala žena. Vzemi eno, jaz imam idejo, ampak bo drugič. V glavnem, danes vam prinašava ključ od naše mestne blagajne, žalostna, zato ker letos je mestna blagajna polna. Sam ne za vas. Mestna blagajna je polna za najin dopust in rok plačila je 30 dni, tako da vaših 14 dni že meni. Ampak vseeno, smo tukaj, smo naši, smo veseli, da se dogaja, smo veseli, da je pustovanje na Viru še naprej tako, kot mora biti in da bomo vse to speljali od
za mlade soboto, za te stare v nedeljo, pa soboto zvečer, pa nedeljo zvečer, pa v torek bomo pokopali tega parabona, a ne? Tako da naj tako tudi ostane. Naša občina je z vami, smo pa veseli, 14 dni greva midva na Maldive, ne sicer skupaj, no, lahko bi šla skupaj sam, ker so ravno najni uni, bomo zamolčali, ona gre na Tenerife, jaz pa na Maldive, tako da bomo že kako. Skratka, predajam ti ta ključ, 14 dni imaš časa, da zapravaš vse. Ampak pazi, v torek na pogrebu boš poročal. Nadzorni odbor, računsko sodišče, korupcijska komisija in vsi ostali, ki nas redno servisirajo, bojo tudi tebe pogledali. Naj živi pustna sekcija Striček! Lahko rečem, da je uspel nekaj županom, čeprav so tukaj nasprotnika, imamo sam dve stvari skupne. Vilažo, pa ženske imamo rada ob sebe, ne? Tako da občina vod, tudi ženska in pri nas tudi ženske vodijo pustno sekcijo in tako da stvar laufa. To ne ajetko, tako da roka, evo tega. Hvala lepa. Evo, hvala, oblast je naša, pustno! Evo, ali imamo še protokol, imamo še Trumpa, no Trump je še protokol. Trump je umrl. Babe. Evo ga. Babe, sem. Koga, da došli. Konja, je to pospred. Je to Zdaj je konak, ki bo slika zgleda. Naj živi pustna sekcija Striček! Trump gre, del matem da se. Šema, dajmo vse pogledati. Malo placa. Ej, pa ceste, Trump se da Ej, Trump se poklepa. Kape došče, škirna je hrapa. Ne pejdemo ven nazaj, no. Ne pejdemo vsi nazaj. Idemo vsi nazaj. First of all, thank you
Slovenia, dear fellow citizens, dear people of community of Domžale, and dear people of Vir. Thanks a lot. Many of you may ask yourself, why did I come from the Oval Office of Washington right to your village, to your hometown, to my hometown of my wife, Melania? What a great family. I really, you will love her as a first lady. I'm sure you will. She's a great woman. Really, you will love her. She's number one. I mean, perfect. Really, I promise you. She's number one. What I wish to say to you is, to answer to your question, why did I come from Washington to Domžale? Is it correct, Melania? Domžale? All right, yeah. Okay, I've learned it. I've learned it. I know few words of Slovene. That's first of all is Jebela cesta. How do you love this? It's Jebela cesta. I've learned it good, ain't I? All right. Okay, let's move forward. So, my business here from Washington to the community of Vir is the call of Mr. Pipi. Who's Mr. Pipi? Peter Kosic. I would like to meet this guy. He called me personally. Oh yeah, that's this guy. Yeah. Oh yeah. He called me. Let me explain to you why I came to your country, to the country of my homeland of my spouse, my wife, my beautiful wife. You're gonna love her. Oh yeah, she's great. Is that the treasury of the masquerade section of Vir seems to be empty. No money in it. The symbol of money. Oh yeah. Give me a big applause. Oh yeah. Thank you. So let me continue. Some of you, maybe the media, not the phony media like CNN and Fox News, which are the left-wingers, may ask yourself, why did I come from the Oval Office of the Washington to your home village of Vir? I came to you for one simple reason. From this day forward, it's gonna be Vir number one. All right? It's Vir number one. Vir first. All right? Thank you. All right. Let's continue. I made a plan. I even made a financial plan. So you will believe me. All right? I've been in the business for like more than 30 years in my life. All right? So you gotta listen to me. I have some great ideas. First of all, for today, I believe is in mid-February of 2017. I even ordered a snow for today. But since you haven't told me, you ain't got any mountains or any hills, I might as well hadn't ordered it. But I didn't know that, that's why I ordered snow for today. All right, that's passed. But I have another plan, plan B. All right?
I'm gonna make a wall around Veer. Is that all right? Listen, I'm gonna make a wall around Veer just to keep immigrants out of your community. Is that right? All right. Thank you. Just like I'm gonna make a wall on the Mexican border. And the second thing, since you have only one street, and the Weir, immediately you will have a wall and only one street, then you have Wall Street. Is that all right? All right. That's my financial plan for you people, community of Drumshanbo. Is that all right? Do you love me? All right. Thank you. That was my plan. That was a plan for you people of Slovenia from Washington, United States of America. Thank you. Spoštovani, glede na to, da ste po večini verjetno razumeli, kaj gospod predsednik veljal povedati, vam sporočam še jaz na kratko, da je po 22 neodgovorjenih klicih gospoda Dragarja se oglasil na 23. klic gospoda predsednika pustne sekcije Strička, gospoda Pipija, in se je z veseljem udeležil današnje svečanosti in s tem zagotavlja, da glede na to, da so v glavnem v najbogatejši občini Domžale odšle žal v Zugrund 3 močne firme, Univerzale, Toko in Napredek. Progress, yes. S tem želi popraviti in spodbuditi vso to delegacijo še naprej, da delajo kot so do zdaj. Glede na to, da izkupiček denarja, ki ga je ogromno, potrjuje, da bo podpiral glede pustne sekcije Striček gospod predsednik z vso silo in močjo. Denar gre pustni sekciji Striček, ki je na prvem mestu v najbogatejši občini Domžale. Vir je na prvem mestu, na drugem sem jaz in potem vsi ostali. Hvala lepa. Just to prevent the Syrians from the south up to north. And just listen from Merkel and we are providing security for the whole European Union. Oh, that's shit. I gotta cooperate. I gotta own the whole business. I'm gonna bring officers over here. I'm gonna bring Trump Tower in here. That's very
first step of my business proposal. Lepo vsi lepo vabljeni, pačko naprej nasprot Hofra, bar je Lucky Pirc, da kaj popijemo, pa nekaj pomalcemo. Tako da pot pod noge ali pa v avto. Sure.